kublai pi barok kini kilong ki kubor bamenta kasengi menta kasengi ka Hill Farmer Union Central Body hapok ka jingyalam jong uba Alfonbert Carsentiu General Secretary ba Stevenson Nongklau President Light Kro Block Penshai Marshering General Secretary HFU Riboy District Kilalej ra da ka jingtho sa Principal Secretary Animal Husbandry halor kimat kiba kinong risnyang jong ka jela ki ya kendu jing ka jing sya knyot dor palat usnyang ubadi na usnem kalakta shisha yaki ka jing sya knyot dor palat usnyang ubaladi na sem kalakta shisha yaki ka jing ram palat ujing bam snyang kajing bombiang kidawai dasien hak dispensary kadai kajing penduk mensim shisha yikinongri jingri jong ka jela kajing bomla syu bansiu yakaram syakibang kadai kamat kebas ngeu khia bah kum kinongri jingri ngis ngeu kudlat bat kerpat ya kasorkar bankan yarap lem kumta kane kakam kebangi latrei barok sikata ngihapdap satang dakaram nakaliang uba Friedrich Harkongor ulakular ban Shimkhia yakine kimat balapen sngau bat ula aik tinru ya director ban lum jingyalang bat baru kinong risnyang kibadon hakiken hun baper ban yamir jingbut bat persya ru ban yarap yaki katto karne kimat kibala ban le no woodwood kajungan penduk demi mentakasni ya i Sir Frederick Harkongor Ibadai Principal Secretary Jongka Animal Husbandry and Veterinary kadai halor kajungwan ikendu kajongi ya i Deputy CM ibadai ba Preston Tentong au benai baladep nomor bakani ke department kamdai kajungjungo jong i Deputy CM umta ila IKT ningi bangili kendu ya Principal Secretary Jongka AH and Veterinary kajungwan ikendu jongi matagasngi kadai ya kaju i kamat alor kajing smokia kajongi kumka Hill Farmer Union bat baro kinong yalam iba imsngi iba saja iba pendap ya kayang kesem daka bakiri sniang nang ta bat kiwi kijingri te kajingwan jongi matagasngi kalong banwan ra ya kikatu katni li kimat kibakta ya kinong ri jingri kawai kadai kaba kajing herdor parat jong kado kaba nyimla syu nakaliang jongki nongri jingri ali kinong risnyang nakajela jini bangin penmi ya kani kajingnut jingsep kaba kani kador kahiar palat kaba ar kadai halor kajing bomdon jong ka sorkar lani jong ka department veterinary ban check ya kini ki snyang ki bawan na syabar lani kata ka quarantine center lani kata ka checkpoint ban check ki snyang syabar kindrong kajela balai ngikwa ya kani ka checkpoint kadai namar ba kajingrung kumar kajong kisnyang ki bana sabar ki juwanra ki jingpang ki balai pujat ki bakta pade ya kisnyang lokal ki jongi la stress ru hakabai dai barkani kajing kaba niju kendu nakapor sakapor kumki nongri jingri hakabai dai kajing ram palat kajong u jingbam snyang nang ta pade kajing bambiang ki dawai haki dispensary ini baru kait ki kimat kiba ta ya kinongri jingri ha kajala kajongi dan menta kasngi nilai kendu ya Sir Frederick Harkongor bat pensngau ya i kene kajing bat nakliang kajong i mardor ilafun ya i director jong ka veterinary bat ila paktin bat ban lum ya barokait kiwei bru kiseng kiba pet ya kabaha kamiat jong kinongri jingri bat insa pelong ya ka meeting na kabenta bangila ban lum ya ki nongri snyang na kabenta banang yu ajung mucusu alor kini ki amat ke banginya keren tenang ta pade nakaliang jungi dong bayi salum ya ka special meeting hak level ke jungi ban laru na kini ki points ke bangili ra mata kasngi ke badan hadu nyo pratli ki points yong in sapet nakaliang ke jungi ya kinu ki mat ki bala ban pen urlong mardor nakaliang ke jungi in sa shimkia bat ban le shwa ya kita ki mat komen ya ke jikendu mata kasngi tiang jokil sama inian nang ye tray ngilang ai ki kamot ketika diang menyetray bagi department na kabenta kajing bha kajong kinong risnyang namar kum mamentang iskultu bagi badan hakalun kidai kinong rap kibas ir mensim bat kibas syam shitam ban siupat ya kalun kabagi di bensim syukabai